Ngiyanibingelela bathandekayo egameni lika Jesu makadunyiswe uNkulunkulu. Masifunde izwi encwadini kaTimotheyu wokuqala uchapter 1 verse 3 ufundeka kanje. Njengokuba ngakutshela mhla ngiya eMakedoniya ukuthi wohlala eEfesu ukuze uyale abathile ngokuthi bangafundisi okwahlukileyo. uPaul la uveza indaba yokuthi bebenenkinga beyibandla ukuthi bekunabantu abebefundisa okwahlukileyo, so abantu abafundisa okwehlukileyo bekumele uTimotheyu abakhuze abanqanda ukuthi bangafundisi okwahlukile kunaloko okulungile okuyintando kaNkuluNkulu, ngoba kukhona abantu abafundisa isifundo esifile esingenakuphila, isifundo abasifundisayo isifundo sokuduka. Ubelwa nayo lento uyayigcizelela ukuthi kumele bakhuzwe abantu abafundisa okwahlukileyo. Abantu abafundisa okwehlukile abantu abangayazi intando kaNkuluNkulu, abantu abangenanjongo kaNkuluNkulu, abantu abangazange babhabhatiswa ngomoya kaNkuluNkulu, abantu abangayazi itouch kaNkuluNkulu okanye imfundiso kaNkuluNkulu. Yibo labantu akhuluma ngalo, elithi iBhayibheli malikhuluma ngalo bekhuluma ngabo lithi bangenile phakathi ebandleni, banyenyile bangena phakathi ebandleni labantu, bambethe isikhumba semvu kodwa bayimpunguje, bafuna ukusiphuca inkululeko, injabulo uNkulunkulu asinike yona. Yiko abakwenzayo mabengena ebandleni, ngoba abazani nesifundiso sikaNkuluNkulu, abazani neqiniso, abazani nesifundo sikaNkuluNkulu okanye icebo likaNkuluNkulu, abalazi lolu hlobo labantu. Injongo yabo yini na? Asifunde uverse 7. Befuna ukuba babe ngabafundisi bomthetho, ingani kabaqondi abakushoyo nabaqinisa ngako begomela. Kusho ukuthi labantu into abayifunayo, bafuna isikhundla, bafuna ukuba abalawuli, babe abantu abaphambili abalawulayo, belahlekisa bedukisa ngento abangayiqondi izwi likaNkuluNkulu, bengaliqondi intando kaNkuluNkulu, bengayazi ukuthi iyini. Kodwa into abayifunayo, bafuna izikhundla, bafuna ukuhlala ezikhundleni, bafundise, bebe befundisa into nabo abangayiqondi, into abayishoyo abafunga ngayo, abagomela ngayo, babe bengayazi. Ngoba umuntu uncedwa umoya kaNkuluNkulu ukuze abe ufundisa sona isifundo sikaNkuluNkulu esiphilileyo. uJesu asizele emhlabeni azosifundisa okuyicebo likaNkuluNkulu. Manje ke mabengalazi icebo likaNkuluNkulu bayadukisa, bafuna ukukhuzwa ngoba bayakwenza bengazi nabo. Masifundeke ukuthi thina njengabantwana bakaNkuluNkulu kunento esiyaziyo makuze emthethweni laba afuna ukufundisa ngawo. Uverse 8 uthi siyazi kambe ukuthi umthetho muhle nxa umuntu ewusebenzisa ngokomthetho. Siyazi thina ukuthi umthetho uyinto enhle uNkulunkulu ayisebenzisayo ukuze abuyise abantu bakhe kuye. Kuyinto elungile umthetho, kepha abantu abangawazi umthetho, abangawusebenzisi ngendlela umthetho kumele usebenze ngayo, bayingozi. Ngoba mangenzi example, endleleni umiswa abantu abahamba ngemoto enombhalo wamaphoyisa, begcoke impahla zamaphoyisa, yema, kanti cha akuwona amaphoyisa, abantu abazokuphuca bakubamba inkunzi, begcoke impahla zomthetho, behamba ngemoto yomthetho. Uthi mawubheka ubone ukuthi labantu abomthetho, kanti cha abantu abazokubamba inkunzi yigebengu lezi. Yingakho abantu abasebenzisa umthetho benza nje, abesebenzisa umthetho ngendlela engasiyo, benza
ngenze kule example iyakhombisa ukuthi basebenzisa umthetho ngendlela engasiyo, kodwa umthetho mawusebenziswa ngendlela eright uba umuhle vele umthetho kaNkuluNkulu. Umthetho kaNkuluNkulu uwenzelwe abobani? Uyini umthetho kaNkuluNkulu? Asifunde siqhubeke kuverse 9. Ekwazi lokhu ukuthi umthetho awumiselwe olungileyo, umiselwe abangenamthetho namahlongandlebe abangamesaba uNkulunkulu nabayizoni abahlazisayo nabadumazayo nababulali bawonina nababulala abantu nezifebe nabesilisa abalalanayo nabathumba abantu nabaqambi manga nabafungela amanga, noma kungakhona okunye okuphambene nesifundiso esiphilileyo. Umthetho owabantu ababalwe la lonke lelihlobo labantu elibalelwa, umthetho wabo, umthetho usebenza kahle kubona, wenzelwe bona. Umuntu olungileyo akawudingi umthetho, umthetho awenzelwanga umuntu olungileyo, ngoba uma usuphelelisiwe sowufundile okanye sowenzile incwadi yamaGalatiya chapter 5 sowuphelelisile kamoya, umthetho awubisanawo into ozoyidlala kuwena, ngoba usuke sowulungisile, sowulungele ukuthi umthetho ungaphili ngawo kodwa uphile ngaphandle komthetho, ngoba wena usuphila ngomoya kaNkuluNkulu, sowenza okukona okuhambelana nomthetho. Awusawudingi umthetho, wenzelwe abantu abayizona, amahlongandlebe, abahlazisayife, abantu abangazi into abayenza, abantu abenza okuphambene nomthetho kaNkuluNkulu, abantu abenza okuphambene nesifundiso sikaNkuluNkulu esiphilayo, ngoba isifundiso sikaNkuluNkulu siyisifundiso esiphilayo, isifundiso seqiniso esize noJesu emhlabeni, isifundiso esiza nokuphila, isifundiso esenza ukuthi kube nokuphila, hayi isifundiso esinokufa phakathi. Isifundiso ufuna ukuthi noma uva umuntu ekhuluma phambi kwakho, uzwe umuntu ekhuluma noma yini eshumayela, umele inshumayelo yakho uyizwe ukuthi inokuphila na noma inokufa, inokukhulula noma inokubopha na, ngoba iqiniso lithi intando kaJesu okanye intando kaNkuluNkulu, isifundiso sikaNkuluNkulu sikhulula abantu ukuze abantu bakhululeke, ukuze abantu baphile ngokweqiniso, abantu bazi ngoNkuluNkulu, bafilele kulazini iqiniso. Masizwe ukuthi ke isoni kwenzakalani ngesoni, njengoba isoni sidinga umthetho. Isoni sifana nehashi elingafundiswanga. Ihashi uma lingafundiswanga lidinga umkhala ukuze lifake umkhala, ukuze ukhona ukulikontrola ngomkhala. Umthetho emntwini oyisoni ufana nawo umkhala okontrola ihashi. Umthetho ukontrola umuntu ukuthi akabuye esoneni aze kulungeni. Masifunde ukuthi ezonweni kwenzekani, ezonini kwenzekani. Uverse 13 uthi, noma kade ngingohlambalazayo nozingelayo nohluphayo, kodwa ngahawukelwa ngokuba ngakwenza ngokungazi, ngokungakholwa. uPawuli lo ukhuluma ngayo ukuthi nami ngangiyisoni esikhulu esasihlambalaze, esasizingela amakholwa, esasihlupha amakholwa. Konke ngangikwenza ngingazi, kodwa ngenzelwa umusa, ngingakholwa, ngingazi engikwenzayo. Yisoni lesi uthi kena eyisoni esikhulu, kusho ukuthi le example engayo isifaniso esingayisibonelo esingaye lesi. Usindiswa ubani ukuthi uPawuli? Masifunda kuverse 15, likholelekile lelizwi, lifanele impela ukwamukelwa ukuthi uKristu Jesu weza ezweni ukusindisa izoni engingesikhulu kuzo, kepha ngahawukelwa ngalokhu ukuze uJesu Kristu abonakalise kimi engingesikhulu konke ukubekezela kwakhe, ngibe isibonelo
kwabaza kukholwa nguye baze babe nokuphila okuphakade. Manje la uPaul useyasifaka manje kuJohn chapter 3 verse 16 ukuthi uJesu huye omhawukele, uJesu huye obe nomhawu kuye. uJesu wezela ukuthi abantu emhlabeni babe nokuphila okuchichimayo, baba bonke abakholwa uye babe nokuphila. So manje uyayiveza ukuthi mina ngahawukelwa uJesu. Uthi likholelekile ilizwi lifanele ukwamukelwa elokuthi uJesu weza ezweni ukuze azosindisa izoni engingesikhulu mina kuzo, engiyisibonela ukuthi uJesu abonakalise ukubekezela kwakhe, umusa wakhe, isineke sakhe asibonakalise kimi kuwo wonke umuntu osezeza azokholwa kuJesu, ozokholwa kuJesu afunde ngami mina nginesifundiso esiphilayo, isifundiso esiyicebo likaNkulunkulu lokuthi abantu bonke basinde. Uma ufundisa ngezibhalo zikaNkulunkulu ungalazi icebo likaNkulunkulu ukuthi icebo likaNkulunkulu ukuthi bonke abantu basinde, sisinda ngokwecebo likaNkulunkulu njengoba uJesu weze emhlabeni, wezela ukuthi uJesu bonke abantu basinde. Sisindiswa yicebo likaNkulunkulu lelo ukuthi bonke abantu yiwe uyena uPaul ngoba wayisona esikhulu esikhona eBhayibhelini esiyisibonelo sokuthi noma umuntu uyisoni kangakanani uJesu nomusa unomhawu, uyahawukela, amhawukela umuntu wakhe asinde, angasaye ekubhujisweni kodwa aye ekuphileni. Sonke ke icebo likaNkulunkulu kumele silazi. Umoya ingcwele esisiza ngoba umoya ingcwele siyamdinga ukuthi asiqondise izibhalo, asizwise izibhalo, sifikelele kulazini iqiniso ngoNkulunkulu. Yiko lokho okuphuma la kule ncwadi esifundile namuhla. I hope ukuthi le ncwadi ikuvule amehlo ukuthi wazi ukuthi kunahlobo lwabantu abangalazi icebo likaNkulunkulu kodwa bayakhuluma beshumayela kodwa bengalazi icebo likaNkulunkulu. Umuntu mayishumela kumele uzwe ukuthi ngabe uyalazi yini icebo likaNkulunkulu, ungabe wambulelwe yini umoya engcwele, ingabe sikhona isambulo kulento akhuluma ngayo, ngoba ekugcineni kumele kusinde abantu. Icebo likaNkulunkulu kusindisa abantu, icebo likaNkulunkulu ukuxhobisa abantu ukuthi abantu balungise, bacijiselwe ukuthi benze umsebenzi olungileyo, bewenza umsebenzi bethobele umoya kaNkulunkulu ngoba kumele sizwe lokho umoya kaNkulunkulu okukhulumayo ebandleni. I hope you've been blessed. God bless you and your family. Amen.